Ketemu 10.5 Bu. Kita capek banget Bu. Malam ini kita harus pakai koyo. Wilujeng enjing sadayana. Jadi abdi sareng rencangan Ayati di dia Di rumah makan Emma Anis. Abdi Britney, Abdi Manda. Abdi Cecilia, Abdi Rini, Abdi Angel, Abdi Evelyn. Di dia orang rek ngadahan. Jadi abdi sareng rencangan keur museum kadaharan. Kira lupa cepet tuh bisa. Payah. Jadi ayah nu ribut, si Epe jeung si Manda teh ribut kesabab Epe Sabab Manda main kayak bisa. Epe teu bisa macam-macam. Sorry, I'm calling. I'm driving. Punten Ibu, abdi sareng rerencangan bade ngawawancara Ibu ngeunaan usaha Ibu. Satu. Iya, itu Bu. Saha nama? Punten Ibu, naon anu Ibu lakukan jika ngadegep kualitas rasa kadaharanna? Kumaha Ibu lakukan jika ngadegep rasa kadaharanna? Gimana ya? Tahan saya itu kita supaya kita tidak bersih Bukan di mana wae Ibu dipisahan di dieu hungkul atau wae cabang nu sanesna? Ayat 2. Mana wae? Ada di mana wae, Bu? Dari sini ya, Bu. Ibu icalan di dieu. Karena Ibu memilih icalan dieu kadang-kadang. memang kita kasih mulai bisa rumah makan udah pegangan saya. Naon kadaharan di dieu anu panggih karesep Ibu? Kumaha cara ngademang? Sabaraha penghasilan anu dikengkeun sabulan? Iya, Bu. Kalau saya kan Itu mah pernah dicolaro iya. Kalau waktu Covid itu sadintennya seberapa? Bisa nggak, Bu? Atur nuhun Ibu atas kersa diwawancara Hapunten kami aya kalapatan. Hapunten ngawacara pasna enjing Ibu. Sareng bareng jeung rerencangan keur Menuju ke stasiun. ayo gas ngeng. Jadi abdi jeung Manda ayeuna di kareta hoyong ke Jakarta stasiun Jakarta Kota. yang benar itu KPS. Ayeuna ke OTW Tanjung Barat. Yeay. Abdi sedang stasiun juga abdi dahar
Ayo, teman di saya. Selasa sampai Minggu jam 1, Senin sampai jam 1. Ada 6 ya. Namanya kawan-kawan apa namanya? Man, tulis Mas. Jadi saya Dayana. Arurang teh masukna gratis ke sabab. Arurang boga Kartu pelajar. Lucu pisan iya teh. Wah, iya teh NCT Dream, NCT. Wah, Suka libur. Orang lo kayak NCT Dream. Waduh, NCT gelap. waktu seven. wah aya naon di depan. Ayo tuh hasuk, hasitu, Teater. Gantian teh. Jadi saya Dayana, iya teh aya sajarah perjalanan menuju kemerdekaan. Sorry, I'm gone. Promise so. Tell me why you couldn't take me and say you want me. Never was me. Kalau di sini I'll be missing Jepang. Ayo Indonesia merdeka. Zaman baheula. 100 rupiah. Kalau penyanyi lain tuh jadi gurita. Ya. Sorry, I'm gone. Untuk situ. Iya mirip aksara bu. Tell me Aksara sura atau bukan ya bu? Tidak ya. take me and say you want me again. Never was me. Iya saha iya namanya. I'll Apa namanya? be missing berjuang iya. Bahasa dulu ya. Nyun apa ini? Ngebatik. Nah, iya. Kita teh Aya duit. 2014, 2014. Ini teh perubahan mana ya? Halo Bapak. Iya teh aya di ruang numeristik. Karena aya duit di dia ruangan. Ini duit zaman sekarang apa? Zaman ayeuna ya? Zaman 2014. Ini zaman ayeuna. Ini zaman ayeuna iya Iya, sebelum ayeuna zaman lawan. Nah, iya perubahan 2000 jam 2000 sekarang. Jam 2000 ayeuna. Oh iya ayeuna. Jadi kecil. Wah, iya koin-koin. Ih, cakep euy. Zaman baheula teh ada emas, ada kilap. Ini kayak dolar. Kebetulan ada yang update-nya kayaknya kenging duit 75 dari Bu Heti. Oh iya, wah, ntar kita copet. Ya. Nah, iya, uang sekarang teh kayak gini. Nanti kalau kalian ngeliat lagi video kita udah berubah lagi nih. Wah, 1000. Nah, review coba capek tuh. Cara pisan, beda lebar pisan Mas Yoga. Capek katanya teh. Aduh, aya nu dipijit. Pijitan handal dari Rini Nadiawati. di dia teh aya ruang foto booth. Jadi ruang foto booth teh kayak gini. Sama. Cewek mau Ayeuna arurang teh hayang bagus. Ya bapak yang excited. Kita naraskan museum lainnya. Lihat deh dia aya lagi. Wah,
lagi rapat ikut atuh Pak loncat atuh ya dia naik 30 ayah oh iya ada CCTV totonya teh gerak Sorry I'm gone. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say you want me again. Never wanna lose me, 'cause I'll be missing you again. Alpukat cahaya. Sorry I'm gone. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say you want me again. Never wanna lose me, 'cause I'll be missing you again. Ya, bisa rencangan ke jalan pantai. I'm driving so far. Tell me why you Kita jalan-jalan bebas saya guys. Bebaturan New Batavia. akustik tah akustik sano resep band abi di Dia loba cuma main sepeda. Nanti orang kan istirahat. Ya naon coy. mereka ke dahar abi hayang iya Guys, iya ayah Karamayan Jakarta Manggarai meni rame pisan euy. sorry I'm gone. I'm driving so far. Tell me why you keretanya jalan me and say you want Udah capek guys. again. Kami kerja itu harusnya ohnya gimana teh? Ini kesan dengan syuting kita melawan TikTok dan yang pakai kerabut gitu. Sakitu wae vlog ti abdi sareng rerencangan mugi patipang deui. bye wilujeng malam sareana Malam, dadah. abdi capek pisan Ketemu 10.5 Bu. Kita ketemu jam. Capek banget, Bu. Udah malam ini kita harus pakai koyo